Siyabingelela kuPhinaphi lapho ekufikelela khona le video makube kuhle makube mhlophe makukhanye kweyihlabathi solwandle. Siyacamagusha, siyathulisa, siyathokoza kwabathokozayo. Makube kuhle, makube chose, makube hele. Sikhona ke elenzaneni eGoli eOrange Farm. Namhlanje umgqibelo umhla ka4 ibirthday yami. So okuwukuthi ningalwane ningilethele into ezinoshukela. Mina ngidla inyama yenkomo kuphela. So okusho ukuthi ke nidla inyama yenkomo, nizongilethela inyama yenkomo uma kuwukuthi ungilethela isipho. Kodwa phela ngilethela imali ngizozithengela mina inyama yenkomo. Imina owazi ukuthi udla enjani. Makube kuhle ke makube mhlophe. Njengamanje sikhona la eGoli Orange Farm. If ukuthi uyafisa ukuthi usondele sibonane enze isikhathi sizohlala phansi sixoxe silungise le nkinga yakho ngoba le nkinga yakho akufuneki ukuthi siyikhulume kuWhatsApp siyikhulume ngefoni. Hlala phansi nami uxoxe nami ubonisane nami. Inamba yami u083 9471856. Njengoba sizosombuluka isonto ukusukela ngomhla ka7 sizobe sikhona ekhaya ePortshepstone. Ukusukela ngoLwesithathu angisho njalo ukusukela ngoLwesithathu sikhona ekhaya ePortshepstone kwaMadlala. Sizobe sisebenza sine program ye cleansing la sizobe sihlambulula khona abantu sibaphehlelela sibanikeza amandla abafuna ukuthi bathole amandla. Sizoba khona ke ekhaya right through until kuze kube iweekend kuze kugapakele ngale. Then kusuka mhla ka16 ukuya kumhla ka19 lo 3 days sizobe siuspenda eEast London eEastern Cape. Yila sizobe sikhona eEast London. Wena enza isikhathi bheka ischedule yami namaposter ubese ubheka indawo eseduzane nawe ozokwazi ukuthi usizakale. Mhla ka20 ukuya kumhla ka26 sizobe sisikhona elenzaneni eSwatini kwaMathaba. So if ukuthi uyafisa sibonane enza isikhathi sihlale phansi silungise inkinga ukwazi ukuthi uphile uphumelele ngoba inhloso nqangi yokuba khona kwami emhlabeni ukuthi ngiphilise abantu ngibaphumelelise into zabo zilunge. Ngisebenza ngomuthi, ngisebenza ngamakhambi, angigeji ngalapho, ngigaranteed. Ngiyayigaranta ukuthi into engisuke ngiyenza ngisuke ngiyazi. Uma kuwukuthi uyagula emzimbeni akhona amakhambi, akhona amavideo engiwafakayo kuFacebook ukuze abantu bakwazi ukuthi bazenzele wona emakhaya bakwazi ukuthi baziphilise. Makube kuhle makube mhlophe makukhanye kweyihlabathi solwandle. Siyathokoza siyacamagusha. Makube kuhle siyathokoza.